Methaladi e metelele bookelong bja Netcare Mill Park e be e tswakilwe ka dingongorego maabane. You won't get another chance. I can't take off work every time. Bontši ba ile ba boela morago ka ge bookelo bo feletšwe ke moento le gono ba ile ba boa ka lehutšo la go tlhabelwa. Moela wa difatanaga o be o pitlagane go bile le methaladi e metelele gape go melawana moentong o. People who are breastfeeding or pregnant or have received the seasonal flu vaccine in less than 14 days ago are not permitted to get the COVID vaccination at this time. Diteko tše di lebane bašomi ba ditirelo tša maphelo fela. Morago wa go tlhabelwa ba eme metsotso ye 15 go lekola ditlamorago tša moento. Maikutlo a be a fapane. I was so scared. Yeah, a little bit dizziness, but actually I'm okay now. My brother, I don't want to lie. I don't know. We'll see. Because of rumors. Eupša moento ga o re gore batho ga ba swanela go tšwela pele ba itšhireletša kgatlhanong le COVID-19. I think people must be wary to think that this solves everything. Go sasa ke letšatši la mafelelo lenaneong le la sesonke pele ga ge moento wa legato la bobedi o thoma ka mosupologo. Eupša Unione ya Baoki DENOSA e kgatlhanong le seo. Should at least be delayed a bit until we know that healthcare workers or the frontliners have been vaccinated. Ba kgoro ya maphelo ka Gauteng ba re maswafo fase. I just want to convey the message to the health workers that don't panic. As soon as we get vaccines, we will be able to vaccinate. Legato la bobedi la moento le nepile batho ba mengwaga e 26 le go feta e šita le ba palelwago ke go itirela. Ke maage ke tla motlhagabe wa ditaba tša SABC Johannesburg.